U pogledu planova za narednu godinu, predsjednik opštine Brus Milutin Jeličić podsjeća da budžet opštine za 2019. godinu iznosi 1.058.000.000 dinara, a sredstva su namenjena pre svega za nastavak započetih radova. Sve ono gde ove godine nismo završili, nastavljamo da uradimo u idućoj godini, u 2019. a to je sređivanje infrastrukture i asfaltiranje ovih ulica u prigradskom naselju i u gradu, ovo što nam je ostalo. Naredne godine u planu je uređenje prostora gradskog parka, popločavanje trotoara u centru grada i postavljanje spomen obeležja na brojnim lokacijama. Pored dvosmerne ulice spojit ćemo park uz kulturni centar, biblioteku i turističku organizaciju, tako da sa letnjom pozornicom, sa jednim spomenikom najvjerovatnije kraljom Aleksandrom, pošto ćemo to da pitamo malo javno mnjenje šta bi moglo to da bude, s obzirom da je predbalkanski sporazum se održao u toj Jeličićkoj kući tu 2007. godine, gde je bio regent Aleksandar, pa najviše osnova i ima da to bude i spomenik kralja Aleksandra, gde su se sastali kako pravili su dogovor za oslobađanje Srbije i balkanskih ovih zemalja od turskog ropstva, tako da je se taj predsporazum i ostvario, a 12. i 13. godine se to i desilo, tako da smo oslobodili prostore od turske okupacije i Srbiju, i Grčku, i Bugarsku, i Crnu Goru i sve ove naše balkanske zemlje. Turizam također ostaje prioritet, pri čemu, kako kaže Jeličić, Brus mora iskoristiti prednosti Kopaonika. Opština Brus sa tim spomenikom i sa tim parkom može da bude za turiste veliki mamac i podsticaj svih turista i putnika, namernika da dođu i da nas obiđu, a kad nas obiđu onda će to ostaviti i neki dinari, potrošiti i Brus će nam biti puni i imat ćemo i prihoda od toga. Pored tog sređivanja gradskog parka uradit ćemo i parking servis, gde ćemo omogućiti građanima da se normalno parkiraju i da ne bude gužve kao do sad. U planu nam je i pokockavanje glavne ulice i tu sa spomenikom kralja Petra sa pogledom na Kosovo i Metohiju, a prethodni, kad sam već to rekao, bit će pogled na Beograd kralja Aleksandra, s obzirom da je on bio kralj ujedinitelj, praktično pravljenje velike države Jugoslavije, gde svi Srbi žive u jednoj zemlji, a je bio preteča oslobađanje Kosova i svih ovih balkanskih zemalja. Tako sa sređivanjem te dve pozicije mislim da će grad Brus i naša opština biti najlepša u Srbiji i šire. U prazničnoj čestitki predsjednik Jeličić uputio je sugrađanima najiskrenije želje za dobro zdravlje, porodični i uspeh na poslovnom planu. Svim građanima opštine Brus čestitam novu 2019. godinu, da je provedu u zdravlju, veselju i miru i sa ljubavlju sa svojom porodicom i želim sve najbolje.